Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini mau mancing lagi, mancing belut. Lagi di perjalanan guys. Ngambil ngabeberang. Ngabeberang enak guys, ngurek. Menuju lokasi sebentar lagi guys Ayeuna ya saung guys, ulah sok ke bawah kabah cicing di saung teh bahaya. Guys, mancing sekarang sama teman-teman ya. Mancing mania, mancing belut. Ngurek. Bari beberang ngurek. Cai, kemana ya nak? Sekarang kita melewati kebun eri guys. Tinggal ikut alus kieu. Kebun eri unggul ya teh. Wah, pemandangan anak halus ya. Bener ya Maya, FYP teh kieu ya. Pemandangan soalnya nur da FYP teh kebun da ya, kebun sampu alias singkong. Mun bahasa Sundana singkong, Bos. Se-Indonesiana sampu meureun. Wah, mantap. Mantap ya. Kebun naon dia suuk. Heeh. Tah baraya ayeuna dihandap ta lokasi mancingan belut alias ngorek. Alhamdulillah ya sakedeung deui bisa ngorek ya. Soalnya tadi perjalanannya jauh, hampir 1,5 kilo saparapat saon dah perjalanan. Rezeki oncan. Sekian perjalanan guys. Mancing belut dengan Bapak Tian Sutiawan sekarang dia kayak nyadap tuh, wah riba. Jika nama teh bekal meureun baraya tah. Jika nama teh sok kalaparan sana lamun ngurek teh ulah pada mah ini bulan puasa awon, aduh. Semoga dapat babon guys sekarang. Alhamdulillah menuju lokasi. Di mana heula ieu mitina ieu? Apa aja? Heeh. Aya acayan mah. Ya guys. Sekarang ya mulai mitian, bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat babon guys. Tak ieu liangna ya. Ieu teh liang lain liang orok gitu goy. Yang belut dapat ya guys, rezeki guys. Mari. Itu kirim lu. Lu kirim. Ini. Di luhur.